Menta kasngi palai ke arpaulai tarik jamang ajar phosau ki nelam ke FKJGP West Kasils District kila hiar cha kashnong nonglang ban panskha mi kinokit kam ki bathmai jongka FKJGP Rimulyang Circle hakate kasngi lapan long ke jingalang hayun darbar jongkate kashnong hakabala panyai uba WS walang Presiden Banengkong jongka FKJGP Rimulyang Circle haswa ban panskha mi kinokit kam layo e kajingkaran kot na kinelam ke FKJGP West Kasils kinelam kaseng haba ajingkaran ke kasngi kila kentui kinokit kam bathmai bakim dai bas ngorit sim henry kindon ni kamen ke jingalong kawe baga jings muskam haba kitre ka kam baraga ne keju kasngi shwaban pen ko de jingalang lapen kuburam ru ikinelam kibarim jong kaseng ni kinong yalam jong kaseng FKJP Rimulyang Circle ni kinong yalam jong kaseng FKJP Rimulyang Circle daga mensim ke semua pasisha daga mensim ke semua pasisha daga mensim ke beriu ke play daga mensim ke beriu ni kular patien scam pan secretary hop yakri bat ke jat beriu bat ya ke jalla hi baro kawai wa limba bor kijing bat kijing tu baro ni kular patien scam pan secretary hop yakri bat ke jat beriu bat ke jalla hi baro kawai wa limba bor kijing bat kijing tu baro Nadon ka bersih pantre mensekri jika iman salah. Nadu mensuang itu di perdana kalau malang melakwa punya serung ka nu malang. Ngai tendu ingin ngilang pipi ke dalam pipi ini bat mari tendu bila triana ayo lampi. Tingalong sentri juga pipi lampi dari ini. Adin tentang orang presiden juga pipi lampi dari ini adu mentah. Adin kata kapur ba ibunya kamu menjelaskan seperti yang kali pipi nantong dari asisten nasuan meeting nantong di kau yang aku asisten malah persiapan bangkunya nak mau kepalong orang berkosta uang itu tim susukam banginam lapan lain kata dari bangin pilih galat Unang pinulapan krem, naman ada mga dan nagpong natambak. Dari data ng ipapa, tapos mga bangan, pumo. Kini iyan dia. Hak ini siya bentang, hak iyan yung kapor, langan ang libre gumne ang kamet, kakam ganyan ngasur arangba, mga balay, labun ikaw. Tinggal mood ba, ang yung terus dengan surtai suami nga. Nomor nanne na kamon pa nakadiang kilaton ni ko pasiya nga ngarasa khop ya selobru awe na ki ramba bat dre ba mo ina ka dre kumong mar ka musim jo nga kadon ka ka musiman lan dre ba ba na ka daw nung sunday ba nga pino don ko kan ko like dan ka ong pada kam ni kam ya hap man long ngiram sa bahala ngam sugunta ngong abang apa jaga di kimlang salang ka jungi abang apa jaga jinglong jong ka naga perthai ka jungi pada ngong banda na kusen bahalan umut hajiwe ikam kimlang salang umlo na katadaw na yes kama ka nongem pa pada ngitay kam to ha wat play ru na kai Unsubha. Sila tayo nilat ikam ko skin ng iba. Wala ni don ng kita iba hari siya na konjimut ban siya na kam ray. Nasutu para kam simro. Namron jaga ko tino. Pero ino so mga sitong sa presiden. Nahapan siya na kam ang maniyo pa na. Ako kasi kata gani jingmut na. To itu boleh sibun kedai jing kersan lang kedai hibaro aku terus pak atau bakor mengisu so kalau jing bun kami lah itu kaduna dan yang penting ngalai ada wapan pun ini berapa kor tentang biok show lalai dan nasional show hanya kali biok pun ayin wakoi lamir biok pun kapakung kata kedai jingnya mengapa biok wapan yang selok ini perlok pada pun mana trend mana kana
kata kedai kecilnya ke ba dan coba sarong dari ikam ke pun apa benda kata kalau selalu saya kita dengan yang pun harus sebentar kalau nomor berpau por ba nagemi ka speed kumangi nomor kata ngasnuin ngasnu bulong ngasnu sarong itu dia banga kumruma ka FPP nomor boleh nagtermau nadul kapor ka jinyalam jum papal ng islet agar kapor pamya pa rin jeslok le jeslok te kumba le kibalang to le jeslok kata kata kam ka bag FPP ka le nganang perkat bagi na nangtong buong manure ser room sen halang ban yo so khar re penban na room ne kadang commission ko khar kumba do na moto bejui ngasnuba rombok sipun panonon ang kesen kabala pensan kabala penrambak ke jingmut kabaran ba jom ni tungki nanggur jom kesen hak bide bat ki para khor ki jungi idon sipun ki para khor ki jungi ibon pada sai bhai ni idon kesen halang idon ki ba thak ta dawan sen halang yo jing nang toy nama don sen da le nuru itu kampe tak lagi kacau kacau dene idon pat kiba wan nama citi yang sukya kadang kadang itu juga kam tak kadang akinong akit khot ini te na tengah nganong sebelah belono hendai kadang ka ba ka ni hawa ngiro sen de ngin citi kadang kadang ini kadang kali kita tembel bujungi nama idon pat song kita tembel bujungi apa idon hasen idon sipun kita bagi idon siap kini apa ni dah kita tu jumi kemudian jumi empat. Te hak ini bat isu hak bakung ke FPP lah ya ini senen landat Aisyah namun perpek pentapun kemau itu kita kata nama kata di pundam idon yang bisa direkod te idon burba isu dibangi wilayah atau pokok ni boleh minta tibah pun ये बकी नले तार बदे इशू बरे जुनी हाग को के जुनी रु दोंगी बंगला या माय मत ये बगी बुद्धि नि बरे kita kita ba ni kita bikin la ya ta ni sina ni ba bet kita no Nginya phone, nginya slok, nginya keren ni hang ni hari mulia mentang lai il abun, ni hari yang du mentang lai la kendiak ngomong sibun, kendiak bante lakam. Tambah hari mulia mentang lai il matla kapor, ka jingrum kertet kita har kam desu kamakai. Uwan lingba ka terwatiar, uwan lingba ka lai pujat uwan bandrum hakani ka jaka ka dopi. Batkan mau tangan ni gawe. Udah harun ayo ban rumah senang dopi, udah ayo ban business senang dopi. Kanum silam kani berkarya tu kesakelam kesyalam. Ngangin scam bapungi nungyalam tu persen. Tiba ia cisya kejat berdiri, tiba ia cisya ke pasang ke maksawan. Minum laksa bani ia kata. Tambah ladang ngabar mapi ngimle ia mentah. Undangil adap nyopo senam. Misa aklan yang tu kepor untuk begitu sulit. Lalu kum Samson laksa kau usmiu mentoy su. Hendrai mentah bidang don kebor. Bidang don ke ikhtiar. Bidang don kata ka mensim banyele. Kani di kepor ke babi piniam banyele. Dalam ada punya kau berapa senem soom, yang inlet wat itu kikun samla atau kepor kita day memehi mencua bamlei pet salam untuk dekat ini. Ngasih perkat bah kemui nongelam sen, boleh ngasih kita bah ngasih perkat bah day kita. Malaysia yang layak kendu hadir, layak kau senem kan kendu suyu, wayu kena badai sen halang. Ladangan om yaki, boleh menyebek ini kita har. Untuk meru mencua kalau vice president juga PGGP, mengklaim lei day memehu ailah. Ngili mentang ngili isu akharon. Begini di kentian paralog, ngamdon sibun mo, mo om ne ngidon sibun di bani keren, ngayun si mimpi kata. Ya rampa. Wanung klet. Ya ka dustur, ya ka riti, ya pur usam. Uba blei wa kerku yang iki kasih ni. Wanung klet ya kata, wat aila, bagi mendia, kita ki hespa. Lani kita ki minister, ki MLA, ki basyong tay, bikin peniyanya pi ni katomon. Kani ka kendo ko jumpi. Yo kan boy gambor kinunut pan hala hari la jom kat bomon. No hala sudah kata ta kapor. Kubli sibun bil ay ngai ni gala. Ini ya keep in touch kumu om, ini ya phone, ini lelai. Ini saya penduhi nang ni syahmat, dipol penangwan. Ngasul sa sin manay kubli iba.
lingba jompi berjumpa mo di General Secretary kelawara FPGGP ni kami do kapunyo ini gendala risi burba bergawai kundili di dalam di bersimti mentah berjualan di ini wilayah sekemat di jompi kabupaten Sim Kelipan Sumut lagi kabupaten yang kedua banyak keren barus ba nantai mo ex presiden XGS kita nangni barus sudah kinang day di bandang Sim kita gor kini gini ada biar kila ada perat kita nanti kila suatu hangno katliu hangno kawa hangno katwe kampha ba penyan dengan itu dia ya datang gini kikentian kubli sibun Islam ka FPGGP Rimuliang Circle Islam ka FPGGP West Khasi Hills Islam ka FPGGP Central Body but Islam hikari jat benri brokowe